Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugiye byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Ni umwanya tugaruka kuri amwe amakuru yaranze uyu munsi ngende Jean Dodier Kanijabo. Hatangajwe itariki y'amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite yahurijwe hamwe. Aha ni mu Rwanda. U Rwanda ruravuga ko Tshisekedi afite indimi ebyiri mu gosha imirwano muri Kongo. Aha muri Kongo kandi inzira hafi ya zose zagaburiraga umujyi wa Goma zimaze gufungwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hari agahenge k'imirwano hagati ya M23 na FARDC. Kaniziyose ntabwo aho biri gusobanuka neza. Itangazo rya Amerika riravuga ko aka gahenge katangiye kuri uyu wa mbere mu masaha nyuma ya saa sita. Nibyo koko kuva icyo gihe kugeza none ntabwo barongera wa mugani kubagabaho ibitero nk'uko bivuga. Ntabwo babireka rwose. Ntabwo babireka rwose. Icyo barabateye tubivuna n'uyu munsi ubwo. Muri aya makuru turaza kumva icyo M23 ivuga kuri aka gahenge Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje. Nta mutwe wa Red Tabara wigambye igitero uvuga ko cyiciwemo abasirikare batatu b'u Burundi. Donald Trump yanikiye Biden mu bahabwa amahirwe yo gutsinda amatora muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Amashuri yo mu byaro agiye gukwizwamo internet ikoresha ingufu z'imirasire y'izuba. Guverinoma y'u Rwanda binyuje muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga ibishya na Minisiteri y'Uburezi yatangaje ubufatanye n'ikigo Ignite Power bwo gukwirakwiza internet ikoresha ingufu z'imirasire y'izuba mu mashuri yo mu bice by'icyaro bitandukanye mu Rwanda. Ignite Power ni ikigo mpuzamahanga gitanga ibisubizo bishingiye ku ngufu zituruka ku mirasire y'izuba mu miryango ikennye kurusha indi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kikaba giheruka gutsindira igihembo mpuzamahanga cyiswe Zayed Award cy'uyu mwaka wa 2023. Ubufatanye bwatangiye hagati ya Leta y'u Rwanda n'icyo kigo bugamije kugeza internet ku bigo by'amashuri biri mu byaro bya kure aho bigoye kugeza umuriro w'amashanyarazi afatiye ku miyoboro mugari. Minisitiri w'Ikoranabuhanga no guhanga ibishya Ingabire Musoni Paula yagize ati ubufatanye busobanuye kwiyemeza kwacu ko guharanira ko buri muturage by'umwihariko abanyeshuri babona amahirwe angana n'ay'abandi muri iyi si ikomeje gutera imbere mu ikoranabuhanga rigezweho. Iyi gahunda yitezweho gufasha amashuri yo mu Rwanda kubona ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga birimo antene zikurura internet itangwa n'ibyogajuru, bigatuma ibigo by'amashuri bibona internet nyaruka ku giciro gito aho byaba biherereye hose. Nubwo hari intambwe ikomeye imaze guterwa mu rwego rw'uburezi mu Rwanda, Leta y'u Rwanda ivuga ko hakiri amashuri yo mu byaro byakura ataragerwaho n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibikorwa remezo bya internet, bityo abanyeshuri bakagorwa no kugera ku ikoranabuhanga ribafasha kubyaza umusaruro amahirwe ya internet. Naho Sibomana Alex ukekwaho kuba nyiri kirombe cyapfiriyemo babiri yafashwa ahunze. Kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekanye amakuru y'umugabo witwa Sibomana Alex wafashwa ahunze nyuma y'uko ikirombe bivugwa ko ari cye kigwiriye abagabo babiri bakasiga ubuzima. Ni ikirombe kibarizwa mu kagari ka Ntendezi mu murenge wa Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke. Uyu mugabo yafashwe avuye Nyamasheke aho isanganya yabereye yageze Kitabi mu karere ka Nyamagabe arimo guhunga. Icyo kirombe cyagiyemo abantu batandatu baracukura kiba kigwiriye babiri, umwagwaho undagwa ku kigo nderabuzima cya Gisakura. Abaguye muri icyo kirombe ni Habimana Emmanuel w'imyaka 47 na Vuguziga Silver wa 45. Ubwo byamenyekanaga ejo hashize kuwa mbere ubuyobozi bwahise butabara maze buvuga ko uyu Sibomana yakoreshaga abantu muri icyo kirombe rwihishwa kuko atari yujuje ibisabwa. Nyuma y'uko cyari cyarahagaritswe n'akarere ariko Sibomana we yanga kuva kwizima akajya abikora mu buryo bw'akajagari rwihishwa nk'uko byagarutsweho na Mupenzi Narcisse uyobora akarere ka Nyamasheke. Dr Ngirente yasabye abashinjacyaha ba gisirikare kurinda icyahungabanya ubusugire bw'igihugu. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yasabye abashinjacyaha bashya ba gisirikare kuzakora inshingano zabo bita cyane ku kwihutisha dosiye bagezwaho, gukumira ruswa ndetse no gukumira ikintu cyose cyahungabanya ubusugire bw'igihugu.
n'abashinjacyaha bane barahiriye izo nshingano nyuma y'uko bashyizweho n'inama ya minisitiri yateranye ku itariki ya 13 z'ukwa karindwi k'uyu mwaka. Barimo Lieutenant Colonel Jean Bosco Kamirindi, Lieutenant Colonel Jean Bosco Mubirigi Rwamfizi, Kapiteni Gaspard Ndayambaje na Kapiteni Jacques Kwizera. Barahiye kuri uyu wa kabiri aho Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabasabye kwimakaza indangagaciro nziza zisanzwe ziranga ingabo z'u Rwanda bagendera ku murongo w'ikinyabupfura n'imyitwarire myiza bisanzwe biranga igisirikare cy'u Rwanda. Yabasabye kandi gukorana neza n'izindi nzego z'ubutabera n'iza gisirikare, kurwanya ruswa ndetse no kwihutisha dosiye zo mu butabera cyane cyane izerekeye ubusugire bw'igihugu. Ati guverinoma rero irabasaba gukomeza gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu rwego rw'ubutabera ndetse n'izindi zose z'ubushinjacyaha hagamijwe gukumira ibyaha no kwirinda icyahungabanya ubusugire bw'igihugu. Aba bashinjacyaha kandi basabwe kwirinda icyaha cya ruswa mu rwego rwo kuzuza neza inshingano zabo zo gutanga ubutabera. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yababwiye ko basabwa kwirinda ruswa cyane ko umunyarwanda wese asabwa kuyirinda, ariko byagera mu gisirikare bo ngo bagasabwa kurenzaho, byagera ku mushinjacyaha akibutswa kurenzaho kuko wabagiye mu rwego rw'ubutabera. Urwego rw'ubutabera muri rusange ni rwo rwaje imbere nk'urwagaragayemo icyaha cya ruswa cyane ugereranyije n'izindi, aho raporo ya Rwanda Bribery Index ya 2023 y'umuryango wa Transparency International ishami ry'u Rwanda yagaragaje ko urwego rwa RIB ari rwo rwagize abakozi benshi bakiriye ruswa. Ku mwanya wa kabiri hakaza urwego rw'ubushinjacyaha, naho ubucamanza ukaza ku mwanya wa gatatu. Hatangajwe itariki y'amatora ya Perezida wa Repubulika. Amatora ya Perezida wa Repubulika yamaze kwemezwa ko azabera rimwe n'ay'abadepite ateganyijwe mu mwaka utaha ku itariki 15 z'ukwa karindwi. Ku banyarwanda batorera hanze y'u Rwanda, amatora azaba mbere yaho ku itariki ya 14. N'amatariki yasohotse mu iteka rya Perezida ry'itariki ya 11 z'ukwa 12 kwa 2023. Nibwo bwa mbere amatora ya Perezida wa Repubulika azaba ahujwe n'ay'abadepite, bikaba byarakozwe mu rwego rwo kugabanya ingengo y'imari yakoreshwaga. Amatora ya Perezida azakorerwa rimwe n'ay'abadepite 53 bazatorerwa kuri liste ndakuka y'abakandida batangwa n'imitwe ya politike cyangwa biyamamaza ku giti cyabo. Mu bakandida bamaze kwemeza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu harimo Perezida Paul Kagame wemeje ko azahagararira umuryango wa FPR Inkotanyi, na Dr Frank Habineza nawe watangaje ku mugaragaro ko azahagararira ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda. U Rwanda ruravuga ko Tshisekedi afite indimi ebyiri ku guhosha imirwano muri Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza indimi ebyiri mu gutuma imirwano muri icyo gihugu ihagarara. Yabitangaje nyuma y'aho Leta z'Ubumwe za Amerika zisohoye itangazo rivuga ko impande zihanganye muri Kongo zemeye gutanga agahenge k'amasaha 72. Iri tangazo rivuga ko habaye ibiganiro byahuje u Rwanda na Kongo. Mukurarinda yabajijwe uburyo u Rwanda ruza mu biganiro kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impande zihanganye zizwi ko ari inyeshyamba za M23 na FARDC. Yavuze ko kuba ibiganiro byarabaye nta gitangaza kirimo kuko kuva iki kibazo cyatangira ari ibihugu by'inshuti byakomeje kugerageza kuganira na Kongo ndetse no mutwe wa M23 icyo gihugu gihanganye nawe. Yagize ati Perezida w'u Rwanda ubwe yiyemereye ko icyo azashobora gukora cyose kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere azagikora. Kuba mu itangazo rya Amerika hatavugwamo izo mpanda ahubwo hakavugwa Perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo, Mukurarinda yagize ati naho byanditse ko u Rwanda rurimo kurwana, ibyo ntaho byanditse. Na Perezida wa Repubulika ubwe yarabyivugiye ati ngize icyo nsabwa gukora kuba navugana nabo muri M23 nabavugisha, nta gitangaza kirimo. Cyakora Mukurarinda avuga ko Perezida Tshisekedi agaragaza uburyarya mu gihe ahuye n'intumwa z'ibindi bihugu kuko ibyo asabwa atabishyira mu bikorwa. Ati kuki intumwa za Amerika yemera kuvugana nazo yagera mu baturage mu gihe cyo kwiyamamaza akavuga ibindi? Kuki agomba kugira indimi ebyiri? Niba yaravuze ari amagambo nta n'intumwa yakagombye kumukandagirira mu gihugu muri presidence kuko yamaze guca akarongo. Afite ibyo abwira intumwa zaje kumureba yaba izo mu Burayi n'izindi, akagira n'ibyo abwira umuryango mpuzamahanga. Nawe inzira hafi ya zose zagaburiraga umujyi wa Goma zimaze gufungwa. Umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, wamaze gufungirwa hafi amayira atatu yose yanyuzwagamo ibicuruzwa by'ibanze ukenera nk'ibiribwa nyuma y'intambara hagati ya M23 na FARDC. Aya mayira atatu ni umuhanda Sake Kirorirwe, Kicanga, Mweso, Sake Mushaki Masisi na Sake Karuba Ngungu. Muri izi nzira hanyuzwa ibiribwa birimo ibishyimbo, ibirayi, ibinyomoro, ibigori, inyama z'inka n'ibindi bikomoka ku mata bitandukanye ndetse n'imbaho n'ibindi biva muri Pinga. Inzira imwe isigaye nayo kandi itangiye kugorana muri ako karere ni umuhanda Sake Shashaminova nkuko urubuga Media.net rubitangaza. Ahava imboga, ibitoki bishya n'imbuto. Gusa nkuko bivugwa uyu muhanda nawo uragerwa amajanja n'inyeshyamba za M23 zagiye ziwurwaniramo na FARDC mu mpera z'icyumweru gishize hafi ya Shasha. Uyu muhanda nawo numara gufungwa bisobanuye ko umujyi wa Goma ushobora kuzaba utandukanyijwe burundu na teritwari ya Masisi yavagamo byinshi mu byo kurya bikenerwa muri uyu mujyi. Ubwo kandi teritwari ya Masisi bizaba bivuze kuko yakabaye yose igenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ishyirahamwe ry'abatwara abantu muri izi nzira riravuga ko iki kibazo kigenda kirushaho kuba ingorabahizi. Abatwara abantu bake bafite ubutwari barinjira muri kariya karere kigaruriwe bavuga ko bagomba kwishyura imisoro ikabije y'amadolari agera kuri 520 kuri buri kamyo ipakiye uko itambutse.
twakoze ikosa tuvanga ibitavangwa. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yakuriye inzira ku murima M23. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko badateze kuganira na M23 cyangwa kwemera ko abarwanyi bayo binjizwa mu gisirikare cya leta kuko ibibazo igihugu gifite uyu munsi bikomoka ku kuba mu bihe byashize baravanze ingabo n'imitwe yitwaje intwaro hakinjizwamo n'abatabikwiriye. Patrick Muyaya yongeye gukurira inzira ku murima M23 ko badateze kuganira nayo kuko batifuza gusubiramo amakosa yakozwe mu bihe byashize ubwo habagaho kuvanga ibitavangwa. Ati ntidushobora kuganira kuko nituganira bizaba bivuze ko hazabaho guhabwa ibyo basaba. Ntidushobora kumvikana na gato n'umutwe w'iterabwoba kubera ko ibibazo byose duhura nabyo ku rugamba biterwa nuko dufitemo abagambanyi. Abo bagambanyi baturuka he? Nuko mu bihe byashize twagiye tuvanga ingabo n'imitwe yitwaje intwaro havanzwemo n'abatari bakwiye kwinjizwa. Ese dukwiye gukomeza gukora iri kosa? Ibi ntaho bihuriye n'ikibazo. Muyaya yavuze ko ikibazo cya M23 gikwiye gukemurwa hagendewe ku murongo watanzwe n'imyanzuro y'inama ya Rwanda. M23 yubuye intwari ivuga ko igiye kwibutsa leta ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo basinye mu 2013 birimo kurindira umutekano abavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bw'igihugu, kubazirikana mu nzego z'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ibindi. Uko iminsi ishira leta ya Kongo ikomeza gushinjwa kwihimurira ku bavuga ikinyarwanda umujinya wo gutsindwa na M23, aho abaturage bamwe bicwa bazira kuba cyangwa gusa n'abatutsi cyangwa se kubera kuvuga ikinyarwanda. Tshisekedi yemeje ko agiye gushumbusha Wazalendo abinjiza muri FARDC. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko agiye kwinjiza inyeshyamba zo mu mitwe ya Wazalendo mu ngabo z'igihugu nk'inkeragutabara. Ibi yabitangarije Igoma aho ku cyumweru gishize yakoreye ibikorwa byo kwiyamamaza. Tshisekedi yari muri stade Afia Igoma ku cyumweru avuga ko ateganya gushumbusha aba Wazalendo binjiza mu ngabo za Kongo nk'inkeragutabara. Ati uyu munsi dufite igisirikare gifite ubushobozi bwo kurinda Repubulika. Twamaze gushinga umutwe w'inkeragutabara tugiye kwinjizamo aribo ba Wazalendo. Tshisekedi yavuze ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka FARDC imaze kunguka abasirikare bashya 40,000 ariko ko hagikenewe abandi benshi mu rwego rwo kuyigira igisirikare gikomeye kurushaho. Rurambikanye hagati ya Twirwaneho ihanganye na Wazalendo ya Kutumba Bishambuke na FDLR Hamida. Kuva mu gitondo cyo kuri wa kabiri hatangiye imirwano ikaze yatangiwe n'igitero simusiga kigizwe n'ihuriro ry'imitwe irimo Wazalendo ya Kutumba Bishambuke, Abarundi ndetse na FDLR Hamida bagabye igitero ku mutwe wa Twirwaneho. Iyi Twirwaneho ni umutwe witwaje intwaro uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubarizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Uvira mu gace ka Minembwe. Urubuga rwa X rw'uyu mutwe wa Twirwaneho ni rwo rwatangaje iby'iki gitero bagabweho, aho rwanditse ngo ihuriro ry'abajenosideri rya Wazalendo ya Kumba Bishambuke FDLR Hamida ingabo z'u Burundi bashyigikiwe na brigade ya 212 ya FARDC bateye ibice bitandukanye byo muri Minembwe kuva mu gitondo. Twirwaneho yakomeje ivuga ko iki gitero kije nyuma y'imbwirwaruhame Perezida Tshisekedi yavuze ubwo yiyamamarizaga mu bice bya Uvira na Fizi, aho ngo yasabye abawazalendo na Mai Mai kongera imbaraga mu bikorwa byabo byo kubuza umutekano wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Intambara z'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gukaza umurego mu gihe amahanga arebera ntagira icyo abikoraho. Hari umwe mu bategetsi ba Wazalendo muri Uvira uherutse kuvuga ngo nta mututsi ukibarizwa muri Kivu y'Epfo, bose barahunze, abasigaye biyita abanyamurenge n'abanyarwanda batwinjiriye. Niyo mpamvu nitugufata wita umunyamurenge tuzaguhanisha gufunga iminsi 30 kandi buri munsi ugakubitwa inkoni 100 ndetse ukanatanga amafaranga ya Kongo 10,000. Nubwo umwuka w'intambara z'urudaca ukomeje kwigaragaza mu bice bitandukanye mu ntara za Kivu zombi, iki gihugu cyo gikomeje ibikorwa byo kwitegura amatora ategejejwe ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero hari agahenge k'imirwano hagati ya M23 na FARDC. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangajwe impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeye gutanga agahenge k'amasaha 72. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi w'akanama gashinzwe umutekano Adrian Watson rivuga ko ari icyemezo cyatangiye gukurikizwa ku gicamunsi cy'ejo ku wa mbere hagamijwe koroshya gahunda yo kuva mu birindiro kw'ingabo zari mu bice bya Mushaki, Kirorirwe na Kicanga. Adrian yatangaje ko ibyakozwe byaje nyuma yaho Avril Haines agiriye urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda ku ya 19 n'iya 20 z'ukwa 11 gushize akaganira na ba perezida bombi Tshisekedi na Kagame. Amerika ivuga ko ishyigikiye ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano, kurinda abaturage no guhagarika umwuka w'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika yongera ko ishyigikiye ko amasezerano ya Rwanda na Nairobi yubahirizwa mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu buryo burambye. Hagati ariko nubwo Amerika ivuga ibi, umuvugizi wungirije mu bya politiki wa M23 mu kiganiro yagiranye na Primo Media Rwanda Canisius Munyarugero yavuze ko ibyo bitari mu mutwe wa M23 avugira. Agahenge kameze gate se nta ntambara yazindukiye aho muherereye? Bajya bahagarara se bari bitwize. Ntabwo bahagarara rwose. Bimeze bite rero kuri uyu wa kabiri? Kuri wa kabiri nk'uko bisanzwe bahorana ubushotanye, ariko natwe nta wundi muti uretse kwivuna bya buri munsi kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Amakuru aravuga ko mwebwe na FARDC mwemeye agahenge
ko kuba muhagaritse imirwano ni itangazo twabonye rya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ariko se twebwe na FARDC twemeranwa dute, twemerana ryari tudahura? Ndagira ngo wenda processus yari sanzwe kandi twasinye mu buryo butomoye, nuko n'ubundi twarasinye guhagarika imirwano tukajya muri CCRF kugira ngo tubone umwanya wo kuganira na guverinoma ya Kinshasa mu buryo bwo gushaka amahoro arambye. Aribyo kuvuga ngo twemeranywa twananiwe kwicara ngo dushaka amahoro tugira gukwemerana se kandi iki. Ariko itangazo rya Amerika riravuga ko M23 nako abarwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije agahenge k'amasaha 78. None se twananiwe kwicarana na guverinoma ya Kinshasa rero twegeranye tujya kwicarana n'itangazo rya Amerika. Ibyo ndagira ngo ibyo uko babikora kose ni bibareba ni nabo barebana nabo. Twebwe icyo turiho ni ugushakira amahoro abaturage bacu, natwe twishakira amahoro n'abanyekongo muri rusange. Canisius uravuga ko M23 itarebwa n'aya masaha 72 Amerika yavuze ko ari ayagahenge hagati y'abarwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Iby'ayo masaha ndakubwira ngo twebwe icyo turiho nuko twatu muri processus yo guhagarika imirwano niko twanabikoze. Uretse ko guverinoma Kinshasa yakomeje kudushotora ikangiriza n'abaturage bacu yangiriza n'ibyabo, icyo cyo kubivuna ni ngombwa no kurengera abaturage byacu ni hamwe ndakuka. Ariko akagahenge k'amasaha 72 mugomba kukubahiriza. Agahenge kivuga ngo agahenge k'amasaha 72 twebwe agahenge tugashaka igihe cyose aho twatangiriye tugashaka na n'ubu turacyakomeza kugashaka na nyuma y'amasaha uvuga tuzakomeza dushaka agahenge, tuzakomeza dushaka umutekano n'amahoro. Ariko akagahenge ko kuba muhagaritse imirwano mwebwe na FARDC mwakemeye? Ayo masezerano ntabwo tureba bwana munyamakuru, ntabwo areba kutureba ngo amasezerano twakoze n'ayahe, twicaye hehe, twicaranye nande. Twebwe icyo tugamije gusa no gushaka amahoro, kandi amahoro tukayahana abandi. None muravuga ko ibya Amerika yavuze rero yababesheye ko abarwana muri Kongo mutahagaritse imirwano? Iyo uvuga ngo twebwe na FARDC ko duhura turwana duhura twicara dushaka amahoro, twarabahendaheze ngo twicare dushaka amahoro, ntibabyemeye bahitamo imirwano. Iyo mirwano tuyivuna mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bw'ikinyamwuga rwose, bitabasesereje abandi bitabujije n'abandi amahoro. Ubwo Amerika ivuga ko mwahagaritse imirwano rero irabeshya muracyarwana? Ariko nakera na kare ngo twasinye CCRF ya Desela iminsi baye myinshi dusinye ko twemeye guhagarika imirwano kugira ngo hashake inzira y'amahoro. Uyu munsi mwarwanye? Iyo badushotoye turivuna. Ndavuga uyu munsi. Ndakubwiye ariko uyu munsi uvuga ngo uyu munsi ubwiteka baradushotora tubivuna kinyamwuga. Icyo dukora no kuvuga ngo mu gihe cyo kubivuna kwacu ntabwo dusesereza abandi nta no gutuza abandi amahoro. Iyo mvugiye ngo ni ukubivuna kinyamwuga ni ukwivuna umwanzi kandi bidasesereje undi muturanye cyangwa n'umuturanyi wabo. Canisius ntabwo aho biri gusobanuka neza. Itangazo rya Amerika riravuga ko akagahenge katangiye kuri uyu wa mbere mu masaha nyuma ya saa sita. Nibyo koko kuva icyo gihe kugeza none ntabwo barongera wa mugani kubagabaho ibitero nk'uko bivuga? Ntabwo babireka rwose, ntabwo babireka rwose. Icyo barabateye nuko tubivuna n'uyu munsi ahubwo. Icyo ngubwiye cyo nuko twivuna kinyamwuga. Nabwo babateye uyu munsi? Yampaye ariko se ngubwize iki? Na n'uyu munsi barabikora rwose, neza ngira ngo bazabikora. Twahwema ntibumva rwose. None iri tangazo Amerika mwigeze muvugana nayo cyangwa iravuga abarwana batari M23? Nta masezerano dufite bwana munyamakuru. Nta masezerano namwe dufite. Nibyo nari ngusubiyemo kugira ngo bavuze ko twebwe na FARDC twagiranye amasezerano. Ntabwo Amerika yavuze mwebwe na FARDC. Amerika yavuze abarwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahubwo nibakazumure gukubwira guverinoma ya Kinshasa n'abambari bayo, naho twebwe dutanga amahoro buri gihe. Ariko namwe muri mu barwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakubwiye ngo iminsi baye myinshi twarasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. FARDC ikomeza n'abambari bayo gukomeza kurengerera ya masezerano, ikomeza kurengerera ibyo twitwebwe twese guhagarika imirwano. Kubwizo mpamvu barongera baradutera, barongera abanyaga abaturage, batera abaturage, bakomeza kuzambya abaturage. Ibyo ni ngombwa ngo tubivune rero kuko icyo tutashobora kwihanganira. None Canisius kuba Amerika ivuga ko mwamwe guhagarika imirwano abarwanira mu burasirazuba bwa Kongo, mwebwe nka M23 mukavuga ko bitahagaze byakomeje, Amerika yabikuye he? None nkubwire se ngo niba baduteye duceceke cyangwa ibyo nkubwira ndakubeshya si biriho? Babateye he uyu munsi?
indege iguruka mu kirere ibitarebwa n'isi yose nawe yakurure ubaze n'ababiri hafi. Uyu munsi babateye he? Baza n'abandi abaduteye ahubwo nabo mbese kumbaza ibyo by'urukumbaza ndavuye ngo baza nabo. Ndavuga wowe uri kumbwira ko babateye. Wowe uri kumbwira ko babateye. Dufite position nyinshi yaba muri Masisi yaba muri Rucuru kaje batatu dushotora buri munsi. Aho hose babateye. Yampaye ariko nkubwiza iki bwana munyamakuru. None akagahenge rero bivuze ko Amerika nubwo yakavuze ariko nta gahari mu by'ukuri. Ahubwo bambwirire babwire FARDC nayo ihagarike. Kandi bavuze ko FARDC n'abandi bahanganye mu burasi. None ubwo rero nkubwira ngo baradushotora umunsi ku wundi icyo udashaka kwemera ni iki? Kandi byose ariko ibyo uvuga bitandukanye n'iri tangazo niyo mpamvu nayo ndi gukomeza nkubaza ibi bibazo. Iryo tangazo rifata uko arisomye nanjye nyumva nk'uko mbikubwiye. Wowe uri kuritera. None kuko utizera ibyo kubwiye. Nuko ngiye ntari kuritera ariko iryo tangazo rifate nk'uko arisomye n'amagambo nkubwiye yafate nk'uko nyakubwiye. Oya ntabwo ngiye nibifate nk'uko babivuze cyangwa nk'uko bimbwiye ahubwo ndashaka kumenya ibihari. Ukuri nkubwira ndavuga ngo igihe kibaye kirekire twarasinye CCRF. Uhagarika imirwano twayihagaritse iminsi baye myinshi. Ariko kubera ko n'umundi FARDC yadukomeje kudushotora no kwangiriza iby'abaturage bacu no kwangiriza abaturage no gukomeza kubica no kubanyaga ntabwo twagombaga kubirebera na n'uyu munsi ujya bagikora byose tubivuna kinyamwuga. Mu itangazo rya White House ibi ni ibiro bya Perezida wa Amerika bavugamo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahaye umugisha cyangwa bemeye by'aka gahenge ko guhagarika iyi mirwano. Hari aho mwe muhuriye n'u Rwanda cyangwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iri tangazo? Duhurira n'u Rwanda se hehe byensure birumvikana ko ibyo bavuga ngo twebwe niba turi ku Mushaki tukaba turi Karuba tukaba turi muri Masisi nyuma ibyo batwegeka u Rwanda n'ibisabite twebwe n'u Rwanda duhurira uretse ko igihugu cyacu gihana n'urubi n'u Rwanda ariko ibindi ntabwo ibikorwa tubihuje. None hanyuma kugeza ubu ngubu mwebwe nyuma yuko n'ingabo z'u Burundi n'iza Kenya ziyavuye n'iza Sudani y'Epfo iza Uganda ziracyari hafi yanyu ziracyari muri bya bice mwazihaye? Ndagira ngo ibice twabahaye byose amasezerano twagiranaga nabo nuko bazadufasha igihe bazakenera gutaha iwabo tugasubirana ubutaka bwacu. Ni muri urwo rwego turi ku Mushaki Kirurirwe Karuba n'ahandi hasa nk'aho na hariya Kibumba hahoze ari za Kenya murahari. Ndakubwiye ngo ubutaka amasezerano twagiranye none se ingabo z'Iburasirazuba nyine n'ingabo z'Iburasirazuba ntabwo ari ingabo za Kongo baje kudufasha gushaka amahoro. Igihe cyagera bagataha bakadusubiza ibyacu no bagataha iwabo. Yaboneka ataboneka. Ubundi ako mu nzu y'indi kazi buri hise iyo binaniranye kuyahabwa n'uwo hanze urayihawe nyiraho. Ese Kanizi mubona izi ngabo za East Africa hari icyo zamaze hagati yanyu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ntacyo? Kuri twebwe ndagira ngo icyari kigendere ko ariko twicarana guverinoma ya Kinshasa tugashaka inzira y'amahoro. Yego. Guverinoma ya Kinshasa akomeze kwinangira nka Farao. Ubwo inangiye nka Farao twebwe tubaye amahoro nitwe tunyoto no kugira amahoro tuzakomeza tuyashaka ubwiza tuyabonye. Bivuze ko ntacyo zagezeho rero. Ndakubwiye ngo ikivuruwe bakomuzi undi kazi buri hise twebwe tugomba kwishakira amahoro kugeza tuyagezeho. Ariko ibyo mwari mubizi na mbere yuko ziza. Bwana munyamakuru reka nkomeza kandi kazi mugire umugica munsi cyiza. Nakoze cyane Canisius. UPDF yashimiwe uburyo yagaruye ubuzima mu bice yari ishinzwe kurinda. Umuyobozi w'ingabo za Afrika y'Iburasirazuba Major General Fazali Kiyugu ari kumwe na Colonel Joka Keshi hamwe n'abandi bari kumwe mu itsinda yoboye yashimye ingabo za Uganda kubw'umurimo w'intangarugero wo kugarura amahoro zakoze. Ibivuze ubwo yasuraga agace ka Kiwanja na Rucuru aho yagarutse ku kamaro k'izi ngabo ku ruhare rwazo mu kubungabunga umutekano. Izi ngabo kandi zongeye guhabwa amabwiriza y'uburyo bazava muri iki gihugu nk'uko byanzuriwe mu nama yabereye Arusha muri Tanzania ku ya 6 z'uku kwezi. Cyo kimwe n'izindi ngabo zo muri East African Regional Forces zamaze gukura karenge muri Congo, iza Uganda nazo zategetswe ko bitarenze ku itariki ya 7 z'ukwa mbere zizaba zazinze twangushye zigakurikira izirimo za Sudani z'u Burundi ndetse n'iza Kenya zamaze gutaha. Major General Fazali Kiyugu yashimye umuyobozi w'ingabo za Uganda ku buyobozi bwe bukomeye ndetse n'abasirikare ayoboye bagaragaje ubuhanga bwabo mu gusohoza manda ya East Africa
mu gihe cyo koherezwa muri Kiwanja, Bunagana, Cengelero na Mabenga mu ntara ya Curu muri Kivu y'Amajyaruguru. Manda y'ingabo za East Africa yarangiye mu gihe hateganyijwe ko ingabo za SADC bitarenze uyu mwaka zigomba kuba zasesekaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'amakuru avuga ko bimwe mu bikoresho byazo byamaze kuhagera. Tuve muri Kongo tunyarukira Bubanza mu Burundi aho Red Tabara yigambye igitero ivuga ko yiciyemo abasirikare batatu b'u Burundi. Umutwe wa Red Tabara wigambye kugira uruhare mu mirwano yahuje abarwanyi bawo n'igisirikare cy'u Burundi mu ntara ya Bubanza mu ijoro ryo ku cyumweru, ukavuga ko yivuganyemo batatu. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza nibwo habera imirwano yahuriyemo inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo z'u Burundi. Ubunyuje kuri konti yawo kuri X, umutwe wa Red Tabara watangaje ko abasirikare batatu b'u Burundi baguye muri iyo mirwano kandi ikiraro cya Kajeke barwaniyeho kikaba cyarangiritse. Ni mu gihe ngo ku ruhande rwawo nta muntu hasize ubuzima. Nkuko abaturage ba komine Gihanga babitangaza, itsinda ry'abantu bitwaje imbunda batangiye kuzenguruka ikiraro hejuru y'umugezi wa Kajeke guhera mu gicuku. Ahagana mu masaha 9 z'urukerera ngo nibwo imirwano yatangiye hagati y'abasirikare bo muri ako gace n'inyeshyamba. Umwe mu batangabuhamya bavuganye n'urubuga rwa RPA yavuze ko bagize ijoro rikomeye cyane aho amasasu menshi yumvikanye, bikavuga ko hari n'abantu bashimuswe ku wa kane muri centre ya Gihanga. Igice cy'ikiraro cyubatswe hejuru y'umugezi wa Kajeke cyarangiritse, aho bivugwa ko inyeshyamba zaba zaracyangije zikoresheje ibiturika. Mu gitondo cy'ejo ku wa mbere ingabo z'u Burundi zakoze igikorwa cyo gusaka mu duce tuhakikije. Abantu babiri batawe muri yombi mu rwego rw'iperereza. Igisirikare cy'u Burundi n'umuyobozi wa komine Gihanga ntacyo bigeze batangaza kuri aya makuru y'ihungabana ry'umutekano. Naho Trump yanikiye Biden mu bahabwa amahirwe yo gutsinda amatora muri leta zikomeye. Donald Trump wabaye perezida wa Amerika kuva mu 2017 kugeza 2021 yanikiye Joe Biden uyoboye iki gihugu mu ikusanya bitekerezo ryakorewe muri leta ya Michigan na Georgia, ryari rigamije kumenya uhabwa amahirwe yo gutsinda amatora y'ubutaha. Iri tora ry'ikinyamakuru CNN riragaragaza ko nubwo Biden yabonye amajwi menshi muri izi leta mu 2020, ubu bamwe mu bazituyemo bamaze kumutakariza icyizere, bateguza ko Trump niyamamaza ari we bazatora. Muri Georgia 49% mu bitabiriye iri tora bagaragaje ko bashyigikiye Trump, naho 44 bagaragaza ko ari bo bashyigikiye Biden kugira ngo azabayobore muri manda ya kabiri. 7% bagaragaje ko ntawe batora muri abo babiri. Muri Michigan Trump yabonye amajwi 50 naho Biden abona 40. 10% bagaragaza ko nta numwe batora. Iyi leta nayo Biden yari yayibonyemo amajwi menshi. Iki kinyamakuru gisobanura ko bamwe mu bashyigikiye Trump batangaje ko batitabiriye amatora yo mu 2020. Abayitabiriye bo bavuze ko ubu bahinduye ibitekerezo bakaba biteguye gutora Trump mu gihe yakuyamamaza mu 2024. Trump na Biden bamaze igihe batangaje ko baziyamamariza amatora ya 2024 kandi nibo bahabwa amahirwe menshi yo kwegukana intsinzi. Kuri Biden gutakarizwa icyizere muri leta yabonyemo amajwi menshi ni ikimenyetso cy'uko abaturage batanyuzwe n'ibyo yagezeho muri manda ya mbere. Aya makuru tuyasoreze muri Gaza, abasivile bakomeje kuba mu bihe by'ubwihebe bikomeye. Imirwano irakomeje mu karere ka Gaza nyuma y'ijoro ry'imirwano ikaze yabereye mu gace ko hagati nk'uko byavuzwe na Hamas. Ku ruhande rw'ingabo za Israel zikomeje kotsa igitutu kandi zizeza ko Hamas igeze harindimuka. Kuri uyu wa kabiri Minisitiri w'ingabo wa Israel Yoav Gallant yavuze ko ingabo z'iki gihugu zokeje igitutu Hamas ikaba igeze harindimuka. Mu ijoro ryo kuwa mbere kugeza kuri uyu wa kabiri umutwe w'abayisilamu wa Hamas wavuze ko habaye imirwano ikaze yabereye mu karere ka Gaza, ndetse bihamywa n'abatangabuhamya ko ibi bitero byahitanye abantu mu majyepfo y'aka gace gato kagoswe na Palestine. Nyuma y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kananiwe kugira icyo gakora, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye igomba gufata umwanzuro usaba guhagarika imirwano byihuse muri Gaza. Guverinoma ya Amerika iravuga ko ifite impungenge nyuma yo gusoma inkuru yatangajwe mu kinyamakuru Washington Post ivuga ko ishingiye ku isesengura ry'ibisigazwa by'amasasu, Israel yakoresheje amasasu yakozwe na Amerika mu bitero byagabwe mu majyepfo ya Libani mu kwezi kwa 10. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Gaza na Israel niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Ngende Jean de Dieu Karinijabo ndabashimiye ko twari kumwe, yabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.